khngde da phajana ga ta apak bi jam pharabne ai hantak kai ai tare awabri me am ne ni jamru di ko ko ka ha. Hi guys, mayam ngasi dine ko ay pagumba do haptrabane ba ko adum ayuk ni na ke ba do yam kesan ba do thabak na hoina adum smai dum ko ko kesal la video nam do ni na ke di ke re ba ko ado mamang video da ai gi mamang sigi ai gi mamang video do auda bed comment amati audio ko mayam na ba comment nga do bi re comment yam yam e ba ko ado loinamak ti reply to bodi ngamdre ba ko ado waro wi ya de loinamak ti ui ba ko ado the bed comment am te out of the am harawe adugi ai video je sa semning da ne ko haraw man na semai ne ko aduga hojik se ayuk ne ko ayuk ne breakfast ko mam da tawdri breakfast taw na ai comment ta ai comment khuding mak ta yamna common noi ba wahai khara hai tare adugi adum ai haira ke ko wahai khara dum haira ke me yamna dum nya yam toina hangba yawe ko ado ai breakfast tau na dum hairake kai nai jagi tam do ai ki video je hojik se 2022 je loi dore de na ko ado ngasi ki video se na ai ge 2022 ge aroi ba video oi ki ba su yai adu duga hayeng natra hangsit ama upload tor pa su yai ado loi ki ba su yai ba ko ado loi ki ba tar loi ngasi ki na aroi ba oi tar ga di adum ariba 2022 na loi ki basida mayamgi awaba nungaitaba khudingmak to loi ki ba or sano adum 2023 na lakpada nungai ba yai phaba do adu do oi minar se adu do oi ba oi sano haina ai gi maike dagi haizari ba ko video je aroi boy ni oi ra habdu di khangde ko myam ado aroi boy khara su dum hai hauri ne nungaitaba phato myam do 2022 sida loi mak chat ki ba or sano afaba nungai ba ngakta akhoi enjoy kai afaba nungai ba ngakta mayok na boy se ba ko adudi video se hor se ai chagamba loli sawhali ba ko do lakke aduga ai garden su kai kai thai do lakke mangal je imung da na hena di phajab di male adu tu nga ne se hapom lai ta bagi sigi box laptop han bagi box do ina tawre tu ku sai ni yai adu mai do mai tan kitang du da yai bane do khangde da phajana ga taw ya de yum da yon ba du mai na di ya de ko do ingsa da khara phone to si su sina chalo le cha je ithanda gi ne ko atai kanam thakte ba cycle na sangum mapana coffee to ka ina cha thak to ine imau tha se si di pik tan nga hangge di pik tan thak bane chaw bane kap cha sidang ne myam cha doi je yukta haira matta leitre loigre ado leiba chap pharak dai thabak se sangda bai tare adu duki pakna leidri sona ka phaba mali mangal je aina khara ka mambaga ko mangal je na khara ka mambaga hawe isan lon manina ai je myam ne ko noire na hai eba ko ado asingba yam noire ko phuri che ko lit ki ba ma hai di swai yo business mai na ga chingkhat pa ya da bi aduga swai sumai na chingda ba ya da bi ha de ngoda ka lak pa do adumai loi mak tor ko tu na ai je phajana noire ha je khang he ba ko adu kai gi noire no khang de ai je hauji kan kai no to ba hantak se mapan khara thok ta bai tare tumbaga chabaga tawgre ko quarter som da honga kan da budi thaba khara chile na ko handak de do som lei kan da ai je serial je yenga ga ne ko dum hobo dai loi bo khangde loisan di nungai te da mahing chup ga je kai tare nun adum mapan sok thok ta bi da char ga yeng bai tare kai nom char yeng ba nungai da ne ko amai to noi khai khra do aina thai ba sigi sangom ja chalo li ba sangom je iroi gi ne ko do iroi gi sangom je am noi khatle hai ba aduna ra khangde si thak paira acha pa yam cha ba ma pan thok ta baira kari gi no khangde am noi khat khra handak se adu di cha je tha ga cha je am pa me bu ko na amuk numit khara ni muk thau je noi khatle na
iroi gi sangom ja do thangning ye dum cha je aduna dum thae sumba jina lon ba jina hawe ba ko dum cha gum ba thak ba do sangom afa ba do du bude aduna ai jo miyoi ba din ahaw ba do chaning ba aduna ne ado me am na ko chị Punsise yam Nungaina lay mi am hay ko comment yam Nungaina lay ma le na ko do hoi nungai ba dine ko aingonda wat pa da ba dugum ba du gi nungai ba na te ko ai gi zo awat pa aduga ai gi apam ba am da phangri nga si ba da thamoi na khoi da za ba pot am da phangde lay bu ngam de do hoi nung ba dinga makini na khalaga hingi ne ko do khoi dum tangkak ki matung ina dum nungai thok na dum lay ba do habdi wakhal nungai ba do adu khakta ne wakhal nungai ba si khak ne dum awa wakhal je khalani bu ko ai gi zo awa me am lay ne nungai ta ba ko manung da ado awa ba je khalo as ke do no da amuk dam ko ko mi bok sida ne te khan dorak pa ado me am su mai na khan to do ide dum nungai ne am ko bu je ke do awa khan jar do no da ka da de ko mai na khan to ki bai ne bu ko awna dum kai ta le awa ba ri me am lay ne ni jang ro di ko pura ko ka ham laum chi bu ko duna pura kau thu pa dinga moi na tra du na khanjalu da bang haki lay ba situation mai lay da dum enjoy tawraga dum lay bu do adu du ne khai adu na maru oi adu mai na dum lay ne hai ta adu na ne me ham na dum nungai ba mali do awa ba gi ha di awa ba ngak te mi ba je ning ba thung ba haw ba ning da ba phaja ba pam da ba kan am lay te na tra phaja ba pam da ba kan am lay te loi na ma pa mi ngak te ne bu ko ai ju pa me do ai ju khngde ado adum sumaina lay ba punsi tangkak sida adum enjoy tawra dum hingjai ne aduna ne nungai ba mali do myam ju dum hingo sumaina adum enjoy taw thu obo ko wari myam bu ningja ke tawida awa ba myam bisu kana de da ko aduga aina ice step ba napada aduda chegi mit chengawe ga ina ha ku yawe ko adu to ice step kumba pa gum na ptade ai gi mit je sine surgery di tawninge bu ko ado surgery di tawraga mu regret lakadra habde mit che khangde khara ga thile bu ga mu hana thigra de am pe loi do ni dana taijo lasi pom su da chukya pom da mama kharaga thi leibaga amu mit to surgery tawraga amena thira lei thokhrade mi je leibane ko imana bi phaja phaja ju lei adu ga thi baju habi surgery tawrubadagi hena masak to hana dagi kai tare phajana ba tawjari do thijal baju yawe ko adu na aimana dum surgery mit surgery tawning amne do regret lakadra na kham regret lakpade dum ai gi ma hausa ne ba aina apamba aina pame na lei po che adum yum yor adum pam bi adum regret adum lakpade duna ai soidana lakani habi khange ko adu na ai je amuksu khangde wa khanje are pam da khan mangam de amuksung tawning ning ngasi amung ha ga mu ko ai se ko na papa ga na ka ai mit surgery soidana to ani mu khalamani ko adai di wara ni adai pa gum ha pa ja ai dana ko mit kumba maina ai se kumana pa jam wai dana adum isa da dum wa sai bu maina mahau masagi na tabani na ko artificial oi bani na natural na chadam ni na nungai tabado adum di dum phoi bu ko du na musum tanjalakani al maina do me ha adu ai toroi na di khale me ai se kuma pa gum na pa ga dum lai rage na regret la ke shor bu yam cha thak ba ju loi re ba ko ai gi asi maning da hori ba sigi paring da thai ba pot sing de kai kai no da dum ulakke sisina yaingang du ne bu ko myam yaingang ji mana loi kak thatlaga bora da hanjala porak pani makha da horam ba dai ko aduga sina nausek leine nausek lei ja ba jam phai hai dina ko aduga sina phakpai ji sita ngai hingi je matik hekda sire kai no hongde sina ainang han sandokhi ba samaroi dune yam pakna phogada ba pot bu mandre to ije kai gi no hongde sina yendem macha leire khara lingthok pa yani adu sina nakupi ko yendem leire adu sida morok atek pa chane aduga sida na ma phiron je loi tare ne sayul na thadar ma sina napakpi ga inoga yendem ga
Duga kaligra sina sing ko ma'am sing je mana je thatla ga ina changang gumba cha gumba lon ma dum hape changang da na haw bi hele sina tuning ko duga sina umurok pambi apandaba sina napak bi ne napak bi am pharabne ai hantak kya hek tok tabaina kangsoi kaya chadre bu ko hantak sa duki ado sidai di chab horani sijo umrok ngaktani sidi umrok ngaktani umrok pan bai yang halake tu umrok macham ba le jo sitangai re sine sijo nakupi ne ngahan ain sadok pado sina tuning ko siga tani miam sidana kwa mana ne miam kwa mana je dum phaja bane nei bane dum to lupa 60 pi dan le kim ne pambi je siga tangai de bu ko kaino to bai hanadi hingol leidana ko thapam asnung samangal doi namgi smaina hanadi hingol leidana ko pothapam ado sidadi leitre gamla da ngakte tawramni na pochai ju thamam ju leitamni siga tane ado Hyderabad ta swaida loina mak phangi da pochai je phangda ba khara dune nakopi gumba tuning ko kumba umro kumba phangde si mangai atai di loi phangmani na hongna phangi ba ko kaisu tangbu oide ba adu na dum tharaga leihau je thaba ju yamna lui kano nunggumba nungzreng ngoi bani na kwa nungzreng hai doi lengoi hai doi nungak to oiba kwa adu na potse thabda ju wa bani ne kwa leiraga dum chab du na phai ba ko mamal ju tang mana tamni na adu ne sikata ne thai je kesu yam pak thadre mamangi da yam thai da na kwa handak thi thadre maning je yam chai am me ba ko nga nung yai ba khot pa kai to ba ge adu aina khara di sitok ta na khot ta na tawre adu smai leira hojik khara hange ba ko adu siga de makhala loi cha khai lem nei loi thang kre hojik ising chai se khara ising yabam ju sida leire yam nungai ko dui har de me mai se de frog ni ko phanik to hakchang chawr bani ne ko hojkan phanik je khangde isana yum dagi asaba khoi khangna ba mi na sar ga lawdradi ne ko khoi da set je thung de ba khoi mi wang chawr ba ko du na phanik se kan da Kauwi aduga pig to pig aduna ai swai dum phizi laga dum no pane adu di sing chai game ta kamla ji nong ni lerga imungda oina pusalage asiga indoor plant ne buko sijo do ju pusalani ahumamdi imungda thamgrabane maya mai imungdo ichange hamma pan yam sai buko pokdana si do na imungdo ichange asmanga side ado video se yam nungai video re do ngasi gi sai da loisalage ado mamangi video da comment nungai ba ko ngak be ko he amana da video samjar pa ko ai hojik chak thongi ni thaba yang wali bo ko thab am da loisandri ai thaba loisandri ado duga mathang video da thengna se miyam bye